Have you subscribed to our new newsletter, The Frontline, the newsletter that will look at the history of the Southern Africa Liberation Archives? If you have not, please scan the QR code. If you are using your mobile phone, you're not able to scan the QR code, please go to the program description. You find a link to subscribe to the newsletter. We are not only asking you to subscribe, but also to support. And those are going to support or subscribe in the next few months up to end of October, you have a chance to be the foundational member of the Frontline. This is part of the Southern Africa Liberation Archives, because we are expanding our archives to beyond Zimbabwe. We want to look at what was happening in MK, SWAPO, Frelimo, MPLA, and of course, it's all about the history of the liberation struggle. And today, in the ZIPRA Liberation Archives, we have a special guest. It's always interesting when we talk to the pioneers of the liberation struggle. How was it in the early days before ZIPRA, when it was still special affairs? And today in our program, the guest is Amos Dube. He went to war in 1969. These are the guys who had the early conviction that Zimbabwe needed independence. He's deployed in 1970. Along the way, their first operation, they get captured and is sentenced to death. Later on, is committed to life imprisonment. But he has the story, he has the drama, and he has all the details of how he survives the death row and his story up to today when we sit down with him and listen to the story. Please don't forget to subscribe, to share, to comment, and to like. Of course, the idea is to give you as much information as you can, and we'd love to get the feedback from you as well. Baba Dube, ngaqala nje ukuthi libuza ukuthi lingasitshela nje ukuthi nalizelwe ngaphi ngawuphi umnyaka? Mina ngizalelwe eKhezi endaweni okuthiwa iHadlali ngo-1946, 29 August. So ngesikhathi ukukhula lapha isimo besinjani ngabo 1940 something khonale? Ngale ko-40 usiyale phezulu wazi ngazi ngapha usuka u-47, 48, 49, 50 lapho engazi khona ngoba ngikhule ubaba besebenza eplazini leli lapho. Basithi no, yoba sokunje, hayi mina kamfundanga, abantwana labo bangafundi, hayi akwenzeki. Kuthe ngo-55 kwase uvuleka indawo le eWanga kwakuthiwa iWanko Special Area. Kwathiwa laba abantu abafuna ukuyahlala khona ngababuye bazohanjiswa yihulumende mahhala. Izikolo sezakhiwe, izibhedlela sezakhiwe, ihulumende yalithwala mahhala konke lempahla zenu lenkomo zenu yalithwala. Baba wavule wathi abantu abamnyama isikole leli angcono into abafunda khona esikoleni ngoba kuya kule sikole lapho ikudulile safundile. Ubaba ngo-1955 wasithutha umuzi wonke wakho nalewa. Ngahlala ke khona lewa ngazana ngifunde ezaklasi isikole eMsati ngo-1958. Ngafunde imizi okule mizi ikhatshana but 12 miles, not kilometers. Ngihambe ekuseni zaze kuya ntambama. Lapho engahlangana khona lalo uJabu Obedimpofu sasihlangana naye vela kwesinye isigaba lokuthiwa iChistobe efunda kwaMpalame efunda kwaMpalame. Safunda ke ngo-59, 58, 59, 60 ngasembuya sezofunda eBethesda. Sekuvula iBethesda. Sekuvula iBethesda yaphangisa ukukhula yaba lo standard 6. Imizi lokhu lo standard 3. Isimo standard. Uthe ustandard sisevule ngapha. Obhethe basuka le bazofunda khona ngaba futhi eBethesda. Besifunda sonke obhethe phambi kwami la sifunda sonke. Amazi asuthi umuntu ongiqalisela khona kwezomba wezwayo suka la ndani. Uthe ngo-66 ubaba wabotshwa ngoba yichamini wezabotshwa. Ngasala umuzi ngiphethe wonke ngoba ngithi singu-12 abantwana. So osisi bangu-6, abafana singu-6. Ate sebebhidile abafana 3, sekusele 3. Amankazana kuvuke 2, kusele 4. So yibo abantu abasiphilayo laba aphila. Ya, nami ngomunye abaphilayo kuli 3 abafana.
right babe sebotshile phana bahleka izakhamizi bathi ake sibone ukuthi abantwana bazangena njani esikoleni kanti ababuzanga elangeni ngoba uNkulunkulu wanginamandla ngathengisa uchago eFolosi ngihambe ekuseni ngantambama siyathengisa amakani ochago ngithengise yabuthelela imali yaze yanele lapho isikolo sezivulwa imali yayisanele umama wathi hambe ebhadala abantwana lapho esikoleni osisibana ababhadala bonke babe-3 ababhadala bonke athela amanifo ubaba bamkhipha sekusiyaphela u-66 lo sisi wamazala ngo-1966 baze bathi uhleli kuthiwa ngubani ubuthiwe wathi ubuthiwe ngenxa yokuthi ubaba wayebuthiwe wayavalisa ngo-67 ngabuya lapha ngafika athengisele empini edolobheni thengisele empini abathengisele empini hhayi wala ngabuyela ngafika ekhaya ngafika ngena umsebenzi we-quality control lakhe nazo ngase ngithathwa libhoni leyalile ehamba livele lithi ema-hedini ovilethi hawu ngoba mina mangisizwe isikhiwa sasikhuluma lekhulu sihambe sithatha sitshiya imizi yangale wayi-10 usobhuwaye sika le-10 people iyasishiya i-10 amagabhelo ukuze idididi leyo ipompile i-mosquito leyo idididi hhayi fike sithiye sidlule bese sibuya sesilandela laba abahamba sespreyayo bafike bathathe amagabha abelingene leyo mizi eyabe ikhona baspreye ma kungasala elinye igabha fana yithi siwakholektayo futhi sesiwasa ngaphambili lokho kusikwethike siyaphambili until waze waphela komsebenzi kuyokuphela komsebenzi lokuyala ngicabanga manje ukuthi right abantwana laba nje ubani babasanda kuphuma njalo umdala esedangakele vele sakwazi ukuthi uzakuthina abantu bengani bafuna ukuthengisa bavele babethengisa imfene suka lapho wasithi namuhla yemdala esinganisephile asinganisenini wathi naye asambe sethengisa inkomo ezalanga wathengisa inkomo sithi inkomo le ngiyakho le mina umdala lo uthi inkomo le nami ngakwazi ukuthi nasengicaba ezibolile la ekhanda lami edolobheni lapho umsebenzi engiwuswele thengisa izinto angazingadingi naye erato lokhu angikuhlalele ukuthi ngihambe ngezami kuthe ngoSeptemba izikolo zivulwa akwazi leviki ezimbili ngo-68 lo 68 manje yeah sengithi mina no mana sensizwa ukuthi kulondodo ochaphisa abantu la udlulela ngale eTshisuma kulobaba okuthiwa nguMasekela okuthiwa Mpofu onguyise wabo ophela yisomdala right ubaba lo uyazana lo muntu ochaphisa abantu mina hayi no lapha ngiyahamba noma sekunjani ubaba wayehlezi phansi esihlahleni ekuthunga isicathi zakhe wangithanda ukuthunga isicathi esihlahleni somabhusi wakuhlala emabhusi ekhaya wathunga ngabe mphuma thwele kwisikhwama kwami nje akuncane nje ngidlengisele nje kungabonakala ukuthi umuntu ozahamba umtshokotsho kanti umuntu wayehamba kuphela ngabe ngihamba ngaphambana labo sisizwe lesikolo emini hamba ngaze ngafika eTshisuma lapho kuthiwa sephakama lapho uhlala khona umdala okuthiwa Masekela ngafukathi hhayi mana wena abantu umuntu uyabuya lantambama ukuthi bayabuya ngasenje ukuthi hhayi labantu abami balapha umfana wakhe last born yakho okuthiwa nguSeni wathi usebenza kwampani emasotsheni wakule kempi yamasotsheni khona wathi la ngizokuthi uyahamba ngizahamba lo angahlala ukuthi sekuthi intambama nasento wathi asahambe kuqhube kuphelezi wangiqhuba ngifikisa khona kuthiwa usibanda lona ngafika wasemukela nje sisanda kuhlala nje khonapho ilanga latshoni ilanga selitshoni laphana labana babetshayisa ngayo uSemu noPrey babesebenza emasotsheni phambili kwamasotsheni bengabantu vele sihamba sonke kanti undoda uyeza undoda lo kade ngujaha engimazi
sasithi thina nguRogers wayefunda labo Obed wayephambi kwami la ngathi siwatrain mina kangikwazi siwatrain manje ngitshayisana naye ngoba Rogers ithi wazathi khulumeliso mina ingusungubani ngistolomi bathi isitolomi kutshoni ngokuthi isitolomi bathi hayi ngokubuza into uzakuza phambili sami anti hamba ngathi babefika uSimi uPhili sasiphuma ntambama amanye sakumama-10 sahamba almost yabona 2 hours safika kwelezambe siphuma 2 ubusuku sifike laphana ebusuku laphana sehlela safika phansi emanzini sifike phansi laphana emanzini wafika thatha-ke ithotshi yakhe isayi ukuthi usemile ngale ngaphetsheya kulabantu abavele bethwele bezikepe zabo oyimkolo wamamadinji basithi ngomadinji bebophe izikepe zabo awukhangele sovele ngakuthi uthwala umuntu uthwala 1 passenger driver abantu 2 1 phambili 1 emuva abantu abana bachaphe babuye ngapha thina sithi athi sibuye lapha abalandi bakhulume nabo qeda ukukhuluma buyani madoda sibesimbuza babethatha isichapha abuye bathatha umuntu awuchaphi ngisi-2 chapha 1 by 1 sasaphela sonke siwu-3 sachapha la enguwesi-4 sesichaphile sesingale discover ukuthi abantu laba badrive isikepe bonke aba-ANC ongikhali lobhulufu safika sayahlalisa enkambeni ye-ANC beyayi-ANC beyayi-ZAPU awukwazi safika sahlala khonaphana sahlala 3 weeks silindile abanye kwakuthiwa bayeza abanye laba bayobuya bebathathu wathi lapha sebebuya laba abantu laba bathathu laba lo wesithathu wafika wahlanya uyazi wafika kumbe ngisho kwini umuntu wahlanya wahlaba umkhosi wathi wayehlula lokulala abazi bathi abadala hayi no simbisele waphendula lo undoda lo wathi bamphendulisa bathe semphendukisile yena wafika ngapha yena wathi ngepolice ngale sigayi singakayi training sasiloko sidonse training sasimelela uDumiso wathatha la iviki engabuyi uthe sebuya uDumiso wasithatha ngemoto shanga imoto nxa sichanga imoto siyafikela ukuzini sisilanda ikafuwe lani izulu lavala izulu lavala uDumiso wathi ngithela abantu abadala lapha no akuhambeki la sathi mani ungahamba njengoba ningasawuboni umgwaqo mani waphambula imoto wayenesitafula lani izulu laphela pheli laphana wabe ngene emsingeni imoto sihamba xa siyacaphuka futhi futhi kafuthi segcwele ungani amanzi asefuna ukufika ebridge la wathi angasemboni kafuthi egcwele manje qala sahamba ayisafika usathe futhi basiphose e-country store kuthiwa i-country store I mean i-country house not country store country house afika sahlala i-country store yayiduzane le-Chilstone beer garden lapho sasihamba sisitshontsha siyanatha khona siyanatha sahlala laphana inyanga yonke tehlezi inyanga yonke lapha ngo-October waqalisa ukuthi sekumele ukuthi siyenga eNkomo Camp sasingazi ayisentshonalanga nje ukuthi yayiseplazini likamdala okwakuthiwa Mahlenika kungesishoneni uthethe abafazi abangu-7 nxa efika uzwa abafazi bonke bechampulu thina umdala lo ukuhamba njani basebesitshela ukuthi hayi no umdala lo velethembu la abantwana abafazi bangu-7 but njenje angathi echechi lapha ma befika siyamuzwa bechampulu wasigcina-ke laphana wasebuya-ke laphana sekubuyiswa ama-instructors lapha camp le yayivele isebenza kudala i-ANC lezana Inkomo Camp yakhona yaso into ukuthi yayivuthiwe sibili ukuthi hayi lapha vele igarrison
kulanto ingenzayo. Hhayi, sekonabo kwabuya ama-inspectors, kwabuya uKhezwane, kwabuya uDidi, kwabuya lo Mbali. Babathatha ama-inspectors. uDidi wayengu-physics, uKhezwane wayengu-military, ibamba impompo. Ithe uDidi wayetrenani? Ilokuzeni i-physics. Okay. Sasitshaya itoyitoyi, ngayisifaka kuma-exercises, wonke ama-exercises, yonke into ephathele evele iqondane ne-physics kuphela, nguye kuphela wayengena khona. uMbambo hhayi wayencedisana loKhezwane. Sahlala-ke laphana thihlezi ngokuthuka, sesiyaphelile ukuthuka, ngokuthuka khonapha sesiya kuNovember, nasesiya sesifundile imbhobho, safundisa umbhobho yonke, si-disassembly, si-assembly, siphinde si-assembly futhi yonke sesiwazi, kodwa i-shooting sasingakazi sidubule. Ngasuka lapho sesiya ngaphi eChakwemfulo kuthiwa iChakwenkwa, duze le-border yeMalawi. Safika sachapha lo mfula, sasilayizwa abantu be-ANC bathibona, hhayi thina imoto yethu yathathwa kuChakwenkwa laphana, injini yasala khona laphana, sithothi lingaze lihambele khona ngapho, lisiphathele injini yethu leyo. La kanje sathi sibuya sadla siyithatha injini yayo, sayithatha sahamba la elokuzeni Lusaka. Sithe sikhona ngalapho safunda khona ilokhu safundiswa khona kakhulu ilokuzeni. Mina uKhezwane ngayengithandela ukuthi khona ngangile standard 6, so ulo standard 6 ngangiphangisa ukuzwa ukuthi lokhu kuhamba so, lokhu kuhamba so. Labana abanye bami babe ngo-standard 4, standard 3, standard u-Big Fight usemina wayevele ngafundanga lutho. So wena abantu abathena labo lalibangani? Sasingu-5. Uyabacabanga wonke. Mbango bani? uSemu Sibongo Mpofu. Okay. I-nickname yakhe samnika ukuthi ngu-Big Fight, wayenikwe ngamabhunu enkambi lapha asebenza khona. Lo Prey Mpofu. Yeah. Lo Fred Ndlovu. Lo Thabo Mpofu. uThabo Mpofu mnakhe ka-Obed. Yeah. Hhayi lo mdomaza ngaphendula. Mina yimi lo wesi-5. U-Amos. Yes, yimi wesi-5. Tese singale-ke elokuzeni egangeni ngale, Khezwane wangiphatha kahle ngelokuzeni ama-explosives. Wangiphatha kuhle kakhulu, concentrate ku-zero-ching umbhobho. Umbhobho akula muntu okuthi uyakhutha la umbhobho. Ngitsho, lo ngithwele i-AK kumbe i-SAK awukhuthi. Wayengifundisa ukuthi hamba lo muntu uyechaya i-target lapha, uzafika ngikhangele mina i-target yantu chaya. This side or up or down or this side. Kwe-bullseye yakhe. Ngizafika ngizawuzirotsha umbhobho wakho uze uchaye i-bullseye. Awula owakho umbhobho ungawuphatha awuniki lo muntu. Kachayi ngawo ngoba i-eyesight yakho ayihambelani nayo. Wangifundisa lokhu Khezwane ngakumaster. Wangifundisa ama-detonators ukusebenza njani konke, ama-explosives la wonke wangifundisa. Ngakumaster konke. Saphenduka ngalo ngoDisemba. Sesibuya So sekuDisemba 68. Yeah, 68. Sesibuya ngoDisemba safika sahlala i-country store, i-country house. Sihlezi i-country house laphana. Sasuswa masinyane ngoJanuwari, wawuphathwa. Khonapho iqalisa uJanuwari, sasuka sesiya ngapha. DK. Sesifike e-DK sahlala laphana, wazi wafika isikhathi somntwana. Sahlala laphana. Kusesenjalo sahlezi wasuka lapho wathiwa no, abantu laba somele baya ngaphi bayochapha. So ngoFebruary mayathesi sesiyachapha. uThabo wasala khona phansi e-DK. Wahamba mina lo Prey lo Semu lo Fred. Sesingu-5, sahamba singu-4. Sesifika ngale thina ngale safika sahlala khona ngale. Sasesibona sesithunyezela omunye ujaha owayetrene eMrobholo okuthiwa nguRoger Ndlovu. uRoger Ndlovu lo azange simtshele sapho ukubone sekhona sesitshiye egangeni ngaphandle kwe-11.
lapha sokuhamba njani hayi kuya ndawo ke ngoFebruary sephakathi lapho So February 69. yes em69 manje no phakathi manje sesiyangena savuke ekuseni thina ngapha olotshalo sengiyikhomanda wethu lapha mina sengikho sengidebute wakhe la no problem ngoba thina kathi sifundiswa kwegorilla ofe ukuthi kugorilla ofe wonke umuntu ngikhomanda ngoba every day sikuyabhoda namhla wena ukhomanda sangikhomanda ngoba ungachaywa uhlangu nakhomanda ufe laba basakhomanda basayiphambili nxa ukuthi lokuthi hayi yahamba khona hayi savuka lapha ekuseni sesiyadibana labanye manje 15 lalapha elokuthi izambezi sesiyachapha la ngositolo umsethuthi uvela ekhaya khona ngalokuthetha imizithethe ekuseni bamchaphisa kuyela ayilahlele phambi kwabantu i-newspaper ibhaliwe ngesilungu ithi 20 terrorists have crossed the Zambezi Bridge about 10 kilometers away from the Victoria Falls Bridge. Madoda babala bahle bevala labana So nalika cross. asika cross madoda lana trinini emrogoro lana bathi ay asachavi ngasekho So lina la trainer li5. thina lapha Then le 15 ngobani yabazi usabakhumbula. bakhona abanye bakhona sebafa bona Yeah. So osalithengise mbani njengoba libalutshana hayi kanje. into ekhona lapha vele yavelale vele nje zadiscover yikho konke ngasakudiscover laba sebe complain ukuthi asisachabi thina nase kunje sikuthengisa khona sisisaza kanti sichapha mina ngasuma ngahlala phana ngabheka igwala ngagayi nje ngithengisiza lapha ngithengisa kwathi point izwini kwathi wena uthe uselapha uthe ufuna ukuyakhululisa kanti manje nxa ungabuyela ngale nje kwasekunje uzabuyela ngale usiyafika udinga umuntu lo ubhalisela into le bese sixabana thina sothi ngathi no nxa kunje so isibhethe ukuthi ngiyele phambili nothi ukuthi ngiyele emuva angiyi emuva ngala ngathi uyemva ngikali hlala phansi laphana ngebhema igwayi ngingaphindele yini so sembhema thapthaphu shit kanti usemo ngikhangele semwahlwa wabuya kule mathi khomanda so hayi wathi hayi so khamba njani khomanda hayi ndoda indaba le awuyizwa lapho wena nto awuwazi ubani uthiwa sesivele sesithengisa ukudala hayi amadoda lawa asafuna ukuchapha la asafuna ukuchapha mina ngiyachapha angazi wena nxa usala uyasala usemwathi ayi akwenzi lokho siyakufa sonke all-right ndoda tshela abanye bakho in fact azange ngithi ngitshela abanye bakho but no kodwa ngiyetshela abafowethu laba esithende sona la abantu abasafuna ukuchapha wabatshela babuya bathi komanda kwenzakalani la ngathi mina ngiyachapha madoda angibuyeli muntu ngoba ngiza kuyavumbula into le ukuthi yenzakale njani ukuthi njena siyadinga le isita sile phambili ngichapha uZambezi lapho lonke laba esichaphisayo bevuma siyangena kathesi amadoda sila uthengele kade babona nasesibucela-ke okhala bayibo besichaphisa but hhayi bafuna uchapha bayachapha siyabachaphisa nje osemwathi mina ngena phambili wangena wahle wahamba wamthiya ngale ngalandeli lami alandeli utsotsi walandela amadoda wonke lana awusale ezixuqa bathi angikwazi mbe babona ukuthi ngafana ngoba ngasesemphisha ngasiseyijaha mlayithi babona ukuthi eyi amadoda lezibindi ahamba kuphela nawatshela ukuthi anti sathi sifunde laphana basitshela ukuthi siyalwisana namabhathaliyoni asilanda ibhathaliyoni iyodwa silanda amabhathaliyoni so lingawenza uphuya isikhali sakho ukuthi hambe uyowula usasabani
ungesabi lutho. Amadoda athi mayiphela lapha siyawufa athi awula muntu ofayo ngala ngathi asuthina sifi la siyahamba sona kuyaphuma sesingena la bachapha ngoku sichaphile kwanza chapha igoji anti amadoda la vele ayakwazi ukuthi inkamba lana vele imi njani badla njani benza njani amabhunu lawana. So hamba nabantu kade besebenza enkambeni. Bona labo semnoprive besebenza khona lapha emasotsheni lawo bagqoke amabhrugu akhona ngaphansi la ababewanikwa evela from South Africa. Right, imishini yeyiphukuma lo wawuthe yena nasifika ngale singangena sidlule siye ngaphi siye vula ibhesi ngapha emateksi. Nasathi no emateksi lapha asisayi ngoba nxa sesithengiswe kudala lapha sisadingana emateksi angikhona. Siyavele sifika nje sesibhonje akuncedi ukuthi sikhona. Bathi hayi alright wena kwakuthiwe wena ngoza sikhokhela sesisuka ngale sesichapha ithara sesiya le emateksi ngoba noma ungangalo uyawazi thina ngapha sazi la sizabe sikhona la ngale ngosizakhokhela ngathi hayi mina kakuyiwa lokho thezi sesichapha singaphetshe ngathi ucommander ngoba ngangivile section yami ngoba wasebenike yami section le yakhe section ngalo umuntu deputy wakhe section singaba section commanders abantu nxa uswale platinum kuba like one command la abanye yashiya freezer lingena phansi kwabo sisebenze labe sebenza semsebenzini yakwazi njalo deltezi sesidayi no lapho into efanele ukuthi yenzakale ngathi la amabhunu sesiwachala inkamba le imele siyidilizele awula nto yokuthi siyatshona sisibhodabhoda siyabo silanto ukuzokulwa la komanda bazilazila bahlala manje kwakusehlula ukuthi baplane bebodwa ngoba abantu bazi indawo yithi le nkamba le siyayazi konke airport baziyakwazi ukuhamba njani langale yakwazi ukuthi irelweni ihamba njani. Hayi right bathi hayi right nxa unjalo vele asisiqaliseni khona akula nto singayenza ngathi sichayeni inkamba ngoba iphepha selikhulumile kudala lapha usesichaphi so singabuye sifike sethi right hawu kanti ucommander wayephuye life jacket i-life jacket leyo ayikuthi angazi ukuthi kwakuthi uzayenzani nge-life jacket leyo Ngene emfuleni ukuthi angene kuZambezi kanti life jacket leyi uyiphe omunye ubaba kwakuthiwa uRoy lo angikwazi sasuka sesichayile inkamba lapha sesichayile inkamba amabhunu sesidinga kube kwasemnandi so inkamba la ijaya sahle ngaye akusixoxele ngokuyitshaya inkamba lapho uthi lenza i-strategy uqala nge-strategy phela ukuthi lihlasela njani inkamba uphonga uyisukela nje uqala uhamba ama-reconnaissance bayi-reconnaita babona ukuthi leyani into esayichiye ikhona lokhu senzakala lokhu sayiyo nalani routine mbe sokutshintshile ngoba abantu umuntu uyahlala tshintsha saficana ukuthi hayi routine isitshintshile sithi right mina ngangu-strategist yangikhona mina hayi yabona njani nxa kunje so inkamba leya imele ichaye sibe le-0 hour by 12 o'clock ishaye mali ishaye inkamba la by 12 o'clock airport ibichaya within some minutes ngama-seconds isiporo sidubuka siqamule manje nami vele ngithole nama-TNT akhona vele indawo onke ama-safety shoes akhona sasuka asesithi commander right wena njengoba area le uyayazi kodwa uyasisa hamba lo bani upray utsotsi hamba utsotsi siyakhona le safika e-airport sasele i-airport then i-airport sasenza ukuthi nxa abantu laba befona laba nxa besuka ifunde chaya la befonela i-follows kungabi ne-movement ezakuya ngaleso sikhathi bangafonela le wanke bathi hayi thina sisikhatshana ngoba into yayiseduza ne-follows ngapha-ke thina nxa sitshaya i-airport siyabe sathi ngale wena baba 12 o'clock beqalisile ukuze behlasele inkamba ngapha thina 12 o'clock sitshayile ukuze
airport. So airport lapha Hayi airport lasivele sisiya dileya i-enemy ukuthi ibe kwada laphana kusahanjwa ngoba lawo i-airport bazatshaya ifoni betshayele efolosi becela usizo nto yabo. Masinya ngasuka sagijima saya e-railway ngafika e-railway mfi babe ngilayida. Hayi kuyashaya bamazimvuthu ilokuzi i-railway le edilika yonke. Sabe sigijima sibuyela back to sesilandani manje i-gathering point. I-gathering point kade vele sefikile ama-helicopter sokuvele sekuminyile khona ngale izipota plane azange zibe khona ngalowo suku. I-following day yangikhona maye babo zabuya izipota plane laze latshona izulu ilanga uthengi ntamba. So lina lingaphi khona? Sesikhona apha emaqaqeni sesisemaqaqeni sebewithdrawile babuya ngapha lathi sesibuye sazohlangana labo sesivela hlasela ngayo. Amasotsha asegcwele yonke indawo. Akwabi lamasotsha babengabuya babuya the second day azange babuye. Kuthe ngihlala kuze ifoni yami izulu laseliqalisa ukuna ngemini yentambama. Izulu lathi 5 days si-undercover. Basigijimisa amaqaqalana but saze sadiscover ukuthi no man kanti njengobani imbhobho silayo siyenze njani. Sasebenzisa silo mbhobho usokunyulelo kuze eround so yiwo wawule ama-piercing ngesinjali amabhulesi angikhona yiwo asincedayo. Now umuntu wayephethe lowo mbhobho lowo wahluleka ukutshaya ama-helicopter but i-helicopter yayisigijimisa. Yazi umfana wamashini gun etshaya so izulu likhiza khonapho awubone uvuleka umbhelu ngani kusika uyabona nxa usika inyama ngeluzeni ngomtshina lwana uvuleka umbhelu khonapha kuphuma umlilo kuphela. So ibhoda thina hayi itshaya into le instead ukuthi atshaya kuyilokuzeni ukhala igumbi atshaya ilokuzeni umsila lwana uyabhubuka la kule petrol kule iparafini kuphela. Ungachaya kulumathe iparafini la kuyabhebha into ezasifundile right. Wachaka one angikwazi wasikene wachaka lapha ekhanda lapha insimbi vele akanje senjalo phela kusini insimbi lena kubhoboki lutho lapha ayingeni ama-piece ngesinje ayiqali lapho ngafa. Kwalakhuda ka-one lwachaka ngemva ngale kwahle kwaqonga o-helicopter zange baphinde basidubule basibhodisa emaqaqeni wampana. Izulu ngabathi laze laphuma ilanga saqeda 5 days nofaka mbungu emlonyeni phela usibhodisana khona. Emoyeni yethu kwengani wami soluze emoyeni ngakithi kuyamangala singithi emoyeni kwakubuhlungu emoyeni ngakithi kuyathusa emoyeni kwengani wami soluze emoyeni ngakithi kuyamangala singithi emoyeni kwakubuhlungu emoyeni ngakithi kuyathusa emoyeni kwengani wami soluze emoyeni Emoyeni